Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı туғандар, hurmatlı dostlar, hurmatlı біздің Муз-ТВ каналының көрушілері, жалпы қатталушылар, жылқы сүйушілер, амансыздар бұл достар. Барыңыздар құтман күн қалап, біз бұл шығарылышты Улық Мырзадан, Ноқаттың Калин айлынан император деген бір өспірімді тарту үшін келіп қалдық. Достар, бізменен бірге тұрыңыздар. Алдыда бұл чоң өспірімді маалыматын айтқанға әрекет қылалы, маалыматын сіздерге тартып берелі туғандар. Қандай шығат екен Улық Мырзадан бір барлашайын. Улық Мырза, ассаламу алейкум. Қандай өкем, жақсың ба? Денсаулық қандай өкем? Император эфирге шығып тұрды, а? Енші тайың ілі? Сатуға шығардың? Бұл тай дедің емі? Қандай çoğunluğu bu çoğun attaylı o değil mi sa? Vit. Boyu 1.75. Jaşı qanday? To'liq jaşı? To'liq jaşı yanvarın 2-sida 2 jaş bo'lgan. Burada dokumentlar var ekan da. Ati viski deb. Viski. Mana janovar. Turishing qarangizlar. 2 jaş bo'lsa, qunan bo'lguncha bushtaga o'tib o'tadi. Nima? Hesapda olishaveradi aka. Hesapda olishaveradi, ha? Bundan o'tgan-da. Qarangizlar. Hesapda bayog'i Himalay'ın neresi Bolota kaptırgan. Bolota'dan gelgen bu? İmperatorlar. Kuda kalasa budan daha bir ceset çıktı da yanında, ha? 15 gün mindim zamrata. He. 15 günde minip dağı toktap koyunlarda. At zor. Jolun жақсы taptı o. Jolun жақсы taptı. Başlarım көтеріп жүргендер болшы бөлек жака. Мингенде де ойнап kuyruk тіке көтеріп баса. Ошо басқандары бір башкача басат екен. Bir нары bir бастырып койчулук, наракка барып, беракка келип койчу. Басқандарын көрүп коелу. Мына тугандар. Улук Мырзадагы императордун Кайманат император деген аты өзү дагы. Император коюп коюптур. Мына. Basışı zor, ha? Basışları zor. To'xta, chiqarchim yoqqa. Imperator taqa ko'rib tur уже. Taqani qaqtirsa mineyin deganda, bunaqa ko'rib, 4 minutni qaqtirdim. Cho'ng tuyoq. Бұл эми улак көргөн эмес, да, вообще? Yo'q, бұл эми жаңы үйлөттүм. Жаңы үйлөтүп баштадың. Үйдө кандай неме болду? Кандай турду? Кандай жеп ичкендери кандай болду? 10 kilogram жемесеңиз да жетти. Gördüm de öyle. Жанында отты көдүнчө эшикте. Ос салбаңа дейт да. Акылдуу экен да жаныбар, а? Эртенен багымдатта адимкиде такылдатат. Такылдатат. Bir tişti görüp koyçuluk. Tak, cama büyük ekin atı. Baldı, nime kılıp koyar. Tuyaklar taza oğluk. Tuyaklar taptaza. İmperator. Buna kuyruğu ne olgun? Kuyruğu özü cumluk çıkan da. Özü mü? Жазда buna galdarda uzun ele. Sarıp bölökte meme oldu. Bayağında jalpalların kırkıp hareket kılmadın, ha? Yok, ondan üstüne. Burası bunu ata at kılam degen niyeti. At kılam degen жақсы niyet bolçu. Жақсы niyet bolçu. Эми Кудай кааласа бул да бирөөгө буйруш керек эми, а? Буйруш керек. Буйруп бияка бастырып койгон эми. Баскандарын көрүп коелу. Онда император өспүрүм издегендер болсо, жакшы бир Bunun ошондой линиялары атактуу Гималайлар экен, да, Гималай болот экен, аттарынан экен. Жаныбар, эми биз баасына келебиз императордун. Турушун сиздерге көрсөттүк, аттын кандай экенин сынадыңыздар. Баасын угалы дагы тугандар. Улук Мырза канча деп айтат азыр мага дагы белгисиз. Эгерде жагып калган болсо сурай берсеңиздер болот. Мына жаныбар. Болду улук. Bunun baası aytылабы? Baası. Куда söylüyorsun? Айтып кое бербейсиң ба? Мынанча деп айт. 20 $20,000.
Surasa bolot, ha? Aka bunu satış niyetli yok edi. Ha. Bunda bu da falan bay elder okşup 100.000-200.000 dolar qassattayın деген ниеттен бар. Оо. Кудай кааласа ошондой аттар болот дем бул, а? Кудай кааласа чыгат ака. Чыгат. Башкасын билбеймин, бундан чыгат. Себеп кандай аттын да баягы Карабай ат менен чабышып да көрдүм да. Жеңилдиги жеңил. Жеңилди баягы Карабай ат жетпейт деп эле жүгүргөндө. Өтө. Мында арыштары күчтүү экен да. Күчтүү. Күнүнө да куйрук көтөрүп, ойноп курулдап жүрөт да. Куйруктары көтөрүп тика жүрүшү жакшы. Жүрөгү токтой го дейм. Көкүрөгү кенен экен. Мына үстүлөрүн силерге бир тартып коеюн. Кәдімгі бар $20.000 достар. Аркада санда көчтөр көрсөңүз. Санети да күчтүү экен. Азыр аркан көч жагы өсүп жатам экен бул. Так бийиктелип кетти. Бул кантип өсүп да. Сага мында келгенде канча болду ошондо? Почти 1 жыл болуп калды. 1 жыл бактың. Ооба, 1 жыл. Жаңы сатып алган. Жөн пулга келбесе керек. 15 натаран алган. Андыктан туугандар, император ушул өспүрүм туугандар силер көрдүңүздөр. Номерлерди экранга жазып койдум. Кимде ким алам дегендер болсо чалып сураңыздар. $20.000 кеми бар. Содага берек болсун демекчибиз анда.